Tamu Ibu Harimami Bedayu, Bapak Agur Guru Kusminto, sarengan Cak Riput Aldi, sesarengan Kang Lera Budin Rama, Cacak Siswanto Bapak Kampung Suharjai, Pak Misgono Bapak Kampung Rizki, dalemipun Jabonce Poko Sumber Probolinggo. Monggo Asih. Mari ini Pak Mul, saudara Bapak Sumar, saudara kandung jaluk diterbangi. Mari ini Bang. Bapak Dini Purut sekalian, masih ada bergabung. Tak turun Pak Sumar, teriten are. Ojo. Minta terbangan marin sip. Benih terbangan terakhir minta Salome gue. Adang dengan Jan Pak Mul. Semoyo jong, Pak Gun lah jong, favorit dari Adem Ayem. Ayo semoyo Mas Bambang. Gelemo besok kapan dok? Aja kesusu Tansah semuanya aku isek terong rojo. Jaluk opo ayah Tak jaluk liko warno. Prasojo Kowe ojo badane mah. Kadit apa ae Sandang kelawan apa-apa iku wis mesti. aku mau diwar-war. Terus ya apa asal kowe ngerti. Aku bati mringsa kaya Celulut. gotong royong. Gelem besok kapan Pak Suharjai? Ojo kesusu Minggu kliwon bulan Rasul. aja ingkar janji. Jaluk opo ayah Tak jaluk liko warno. prasojo Kowe ojo nyabadane mah. iya apa ae Sandang kelawan apa-apa ya niku wis pasti. aku mau timan. Ora asal kowe ngerti. Aku ngerti mreng samoyo gotong royong. Umpama aku rawati dosa lara tak wales lara. Kaya tatu sing
Ayo berat tinggi. Asik. Ayo berat tinggi ya Slamet. Aki dari bule ayo joget. Ya apa? Saya kurang kari ngomong atau boleh. Seakan Pak Kampung Suhar, Pak Guru. Delok kampung. Oke, matur tumpah nuwun atas penampilan Bapak Kampung Suhar Jai, Jamis Gono, Bapak Rizky, ketiga-tiganya Minggu Kliwon di bulan Rasul, Nagab Dayuk, alang-alang bergabung. Bapak Guru Kusminto Jondro, Kang Lera Putin Rama Lempeni pindah tempat, Cak Siswanto Sumberwolo pindah tempat, Kang Ribut Aldi Kalibendo Pasirian pindah tempat, di Desa Lembak Jarit Jatiburo, Jumuapon di bulan Besar Nanggap Tayuk Panji Laras, kolaborasi Waranggono dari Malang dan kawan-kawan. Jaibongan sak lajengipun Cak Imam Dirgowo kalau ada, Ajis Panur, Kandang Tepus, Nyonya Cindy Pandan, Nyonya Yano Beni Pandan, Nyonya Ketute Siva Pandan, bergabung Bapak Supar Dadapan Buji Alit, teman Bapak Perang Uter, Bapak Dukun Sukati Telutur, Cak Tiamar Burno, Bapak Sunario Pandansari, Bapak Adam Pandansari,
sebagai calon minggu legi di bulan Jumati lahir nanggap tayu Panji Laras Bapak Sri Talang bergabung Mama Tuni si rambut jagung Rudi Pak Wiwin Talang Abang Sar Wonokerto Bapak Sani Telutur Ketang Yusni Cepoko Abah Jitiman Musri Meraan Kang Hidayat Kundiono pelantik andalan Tanggung monggo tampil di pagelaran Bapak Suryono Talang Siswono Wonokerto Cak Tuhan Yang Maha Esa Sentul Cak Lukman Wonokerto. Monggo bun, nanti kalau kurang saya tambah di bawahnya. Bapak Adam dalemipun saking Pandan Sari Bapak Sunarya Nyonya Tuni saking Talang Asesarengan Nyonya Ketut Sipa saking Padan Sarengan Nyonya Dipa monggo mriki joget-jogetan Cak Rudi Bapak Wiwin Abah Angsar Wonokerto Abah Haji Timan Musri Cak Hidayat Kundiono saking Tanggung Sesarengan Pak Seryono saking Talang Bapak Siswono Cacak Tuhan saking Sentul Lumajang Jawa Timur Indonesia. Ada yang ketinggalan terima tamu Nyonya Suko Ila.